nebeskim vojskama, slavimo porodicu i mater svjetlosti u pjesmu. Končači se duši, koji spase u pokoj, sokranjaja i oblaženi, jaže u tebe, sotvorim vječnu pamja. Naš narod je uvijek znao da onaj koji životom svojim ličnim pokaže, onda ćemo takvog i slijediti. Takvi su bili sveti mučenici. Zato ih mi poštujemo danas, zato smo se sabrali u ovaj dan spomen svetog velikomučenika Dimitrija, jednoga od tih svjedoka svjetlosti, koji nije, kažemo, samo govorio, pričao ili možda tajno svoju vjeru upražnjavao, što se kaže privatno, nego i javno, i kada je bio taj odsudni trenutak, on je i život svoj dao za tu vjeru i za to svjedočanstvo o svjetlosti koja je došla u ovaj svijet. I nije ni čudo, draga braćo i sestre, da upravo na taj dan, praznik svetog velikomučenika Dimitrija, a i oko ovog praznika smo kao narod doživjeli veliko okrepljenje. Veliko čudo Božje, a to je da se rat veliki, koji je do tada bio najveći rat u istoriji čovječanstva, završio i da je došlo oslobođenje u grad Budvu, stari grad, upravo na praznik svetoga velikomučenika Dimitrija. A eto, ti stradalci, junaci koje smo danas spomenuli, su bili povezani sa svetim Dimitrijem. Sigurno znate i kako. Oni su bili, mnogi od tih vojnika, ratnika iz ovog kraja, iz Budvanskog kraja, iz Paštrovića, iz Grblja, iz Pobora, Majina, Brajića. Bili su dobrovoljci u vojskama, crnogorskoj vojsci, posle srbijanskoj vojsci. I njih hiljade je otišlo preko Albanije, preko albanske Golgote na krv. A onda posle, preko Solunskog fronta, dakle, opet grada svetog Dimitrija, došli su ovdje. Mnogi i nisu došli i evo, sjećamo se njih koji su život tamo ostavili, koji su i sahranjeni našoj velikoj grobnici, i plavoj grobnici i onoj grobnici u gradu Solunu na svetom mjestu, groblju Zejtinliku. Sjećamo se, dakle, svih tih junaka i stradalnika za 4 godine rata. Mnogi su bili od njih vojnici, mnogi nisu bili vojnici, bili su običan narod, ali sve njih se sjećamo, jer su svi oni bili veliki u tom smislu što mi danas ovdje stojimo, što imamo slobodu i što dišemo tu slobodu. Daj Bože da se sjećamo njih svake godine, da ih uvijek pominjemo, jer ono što je najopasnije za sve nas, a to je zaborav žrtve, to je neka druga smrt svih tih žrtava. A tad ćemo biti definitivno kao beslovjesna stvorenja. Jer beslovjesna stvorenja nemaju istoriju, ne pominju istoriju, ali čovjek ako ne pominje istoriju, ako ne pominje svoje pretke, ako se ne sjeća onih zbog kojih se i nalazi, ima život, to je ona duhovna smrt. I to je smrt koja se upravo sije po cijelom svijetu, zahvaljujući ovakvoj civilizaciji u kojoj živimo. Civilizaciji zaborava, civilizaciji zabave i provoda. Daj Bože da tako ne bude, da naš narod se opameti i da se svake godine u sve većem broju sabiramo ovdje na ovaj dan svetoga Dimitrija, velikog pobjedonosca, velikog čudotvorca, i da se sjećamo svih onih junaka i stradalnika zbog kojih ovdje danas
stojimo. Amin. Bože daj. Časni oci, poštovane dame i gospodo, želim svim građanima Budve, a i čitave Crne Gore prije svega da čestitam današnji veliki praznik, Mitrovdan. Vjerujem da je ovo važan datum ne samo za Budvu, nego za istoriju čitavog naroda, za nas u Budvi posebno, jer je 8. novembra te 1918. oslobodilačka srpska vojska konačno stavila pečat slobode na zidine Starog grada, na ovaj dio Boke, i konačno pokazala još jednom da sloboda živi i da će na ovim prostorima živjeti, jer je skuplja od svega onoga što predstavlja ovozemaljski život. Za opštinu Budva ovo je veoma posebno važan datum, jer predstavlja njen kulturni, istorijski identitet koji niko nije mogao da potre do dana današnjega. Bez obzira što je bilo pokušaja da se i ova tabla koja je ovdje postavljena od strane opštine Budvanske ukloni i što je bilo pokušaja da se istorija prekroji onako na falsifikatorski način, ova tabla i dan danas stoji. Oslobodioci Budve žive u sjećanju svih Budvana, a i čitavog srpskog naroda, i tako će biti do vijeka. Također, za opštinu Budva kao instituciju je ovo posebno važan događaj i mi smo evo i ove godine položili vijenac oslobodiocima Budve koji su i te 1918. ali i 22. novembra 1944. godine ovom narodu i ovim građanima donijeli slobodu. Još jednom želim da čestitam svim građanima Budve vječno sjećanje na oslobodioce, slobodu i podsjećanje da za tu slobodu i dan danas treba da se borimo. Neka im je vječna slava i pamет.